Siruga papinta langit Tuhan pesang Jibril jiwa lampadang masya Allahu Allah Allahu Rabbi khairil insani Muhammad Mustafa Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia jimat ngan ciri agasa bersapa rata bajara wa intan mutia dalam cirinya na ia monayati mamehan sakri lepia banira jimat ngan ciri agasa bersapa rata bajara intan mutia dalam cirinya na ia monayati mamehan sakri lepia banira Allahu Allah Allahu Rabbi khairil insani Muhammad Mustafa Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia maleri duana dukul muna kata mengguna bala di luar analun tamangani bauranya maku di kamar mantang di luar maleri duana dukul muna kata mengguna bala di luar analun tamangani bauranya maku di kamar mantang di luar Allahu Allah Allahu Rabbi khairil insani Muhammad Mustafa Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia dengaran pegang ke orang bilang saat matanya kena berkata ladam mata paman ladam mata ayat kedi Allah mata saudara dengaran pegang ke orang bilang saat matanya kena berkata ladam mata paman ladam mata ayat kedi Allah mata saudara Allahu Allah Allahu Rabbi khairil insani Muhammad Mustafa Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia anu mencuri-curi yang mata dino aura juda kasiruga babin dolang Tuhan pesang Jibril jiwa lampadang masya anu mencuri-curi yang mata dino aura juda kasiruga babin dolang Tuhan pesang Jibril jiwa lampadang masya Allahu Allah Allahu Rabbi khairil insani Muhammad Mustafa Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia Nabi kalam sejuari di tanah suci Mekah mulia
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله